doing the unthinkable. Or say reye near ebro adwene so sana wo de ba yen kasa animu a abusiafo ya share na otwe foforo ase ye de Sabbath school nimdie foforo na afi ye de ebro ye wo adusua etoso edu se ne de biara ye ne wo eye no menyi wo fidie ni emfiri ha ye twa ho ye beba sisia. Me prekope na waja bibia ho na hwe the kind of wu e family born in no be woman visa but e na doctor sia ono na oyi onyankopon that is the valley nti me yem nse say ya valley no nie owosoro oyi nyame oni nyame ye pe ensi say nyame e wo ma ye nyina no ye mum ye defend e wo nyame so sase mema mu nyina akwaba na ye de enchi asronko nso efiri en haja nyankopon enchen e de ebre mu nyinara yeda mo ase se abrene abrebiara nso no mode mofidie edito London Ghana memenda kwantwefo Sabbath school enchechre mu adisia de biara ye ne wo eyi yeda mu nyina ase onyankopon enhira mu nyina ene twede ampon onyankopon aye adom wode abegwafo soronko abeka me ho wa haseya yedi adisia mu pensem mu ede ebrew yewo adisia etoso edu ose doing the unthinkable ana se wo ye de ebro adwene ene entiase eso mabugafo na aye crowd bara ansa na meba bedo mu adina fe ya hwe adisia no yenkotie enyom emfri la melodia choral omo be ma enyom hwehwehwam pa se shamedin yenkotie sa enyom ye ba ye de adisia no mu nchechire mu no e de beto am so.
yebeda la melodia choral for ase enwuma omode abrayen nen twedi ampon yankopon adom nti aye yen adom wama eda azekosefrie asan abeka ye ho bio eda ye ma wakaba great that's say ye tonsa frɛ so asan ni ebedi ehyem wa ha me botra eda azekosefrie na me ko eda Hansen Samoa ena eti mfimfini hase no eda Hansen ye mo akwa great na fe me call etro no ha Pastor Jojo Bonnie ena eti etro no ha no Pastor Jojo ye mo akwa yes great addition no aye de pa za ya addition no aye de wo hwe ba bia ye di free sa be pem ene addition ya na che se aye de pa ye na ansa na ye behwe ende adusua no mu ma ye nkata ye ne na memma Eda Hansen entu adusua no nhye obade nsa adofo mama ye mompa ye da wase obo ade da wase se utumi nyina echi obre wakoma ase ema wo ma na ye mre na ye adebonyefo yi oma ye kwan se wasem a eye tenene no ye nso ye meka bi eno nti ebre mu ye dan ye ho ahye wonsa ye sro ma se mi yenkasa nkyere yankasa ye ho amen na enkasa nso nkyere adofo a wotie yen e wachichi ne menche yen nyina de abusia nyina ahye wonsa mfidie hodo a ede tie ene obia a wotie wasem se ma wo monte ase na mo kronkron ne so na ye fa mobra entwen wo maye no yenim se wo ka ye ho nti ubefa yenso ama foforo ate wonne ewu Yesu din mu nti amen great madam Mwase yenhwe yedison so yenka bosam no or befa free Isaiah chapter 53 verse 5 say penny hands na Isaiah iti adunum miensa ekichemu enum no o say na ono de yemra tonti na wopira no yemu yonti na wodwere no na yasomdwe ho asotwe da ne so na ne man tampia mu na wode asayen yade amen me da sem say be ba be kan Isaiah 53 no akonanim kakra na fe ye de ahwe yen addition but ye share topic or say doing the unthinkable roye ne ebro adwene ne ntiase so sa semfua we ye be trust ye hu ne sem picture be na e twa kire yen say ka say doing the unthinkable wo ya de bia ebro adwene ene ntiase so ye hu ne say this might mean more kakra and that's atiefo nyina de nchia ema ye nyina ye ho doing the unthinkable wo ye nia ebro adwene ne ntiase so nia kire me ene se ye wo noma bebre wo ho a ye beka se ye a ya dwen mu no ye nimu se we de madwen ho ena me ye enti ebia utena se na wa plane opese wo yesi na abamu na waye ba ye wo noma bi wo ho a esi a eya na ye kasa mu no yesi we de ebro adwen ne ntiase so enya ade a se nka wo de to ho se enipa emmefa se obeya ono obi abefa enya ade ai se eja obojatana eda ho na obeka kire yen se he bibiansi ana bibiansi kura nante kofam sa woni mu sa ade no wo kɔ no be hyehye wo no enya ade nipa in your normal sense obeka se mekɔ akoye it is se obi yepe I said, why ye amana bro, a nipa adwen in tiase so. Adia enka adia no wa utimi usa adia we die enye wo no obehwa na sebio mpanifo mo nimwa na asante hene. Utumfo tikokɔ so na osun bucket na okunsu. You can just imagine osun bucket ɔkɔ ofiri manhia afa munkum ho nsuo bi da ase wakofa bucket ekyenika. Singlet. Na wakose nsuo na eso no it is unthinkable it's unheard of wo nwe ho kra se besi na oye kra no a first thing na wo bebisa ho se sebi ojama bibi anyone na these are some of the things normally doson normal bebre doing the unthinkable no and so wo ya ade ebro adwen ntia se ade a anka normally no enye saa na beba na nso obi
etumi aye great na yebehu baby exactly a perfect lesson start additional Chinese ni bi ye friend no long fook na opese obekọ akọka nyamsem akyere nkoa bi a no mo South America honum baabi mines honum baabi but obede no akọ honum na ono so ton ho ye akoa ekọ hye ho se akoa ye de nkoa dwuma ye sani ebeye obetimi aka nyamsem akyere mo say di adanse say abra obewu no watimi asache nipa 200 ansana and why something that is unthinkable obefru comfort zone na wakoye wo akwa all in the name say metimi anya kwan na maka nyamsem e de akyere obi ntida I think say additional say yeah why animu ama ohun ne episode ya na me wasem bia me ka say yes papa bia obeye anka pa no enye papa me find say wo suit be 5 na we ba ko cha so onye but e bia na ye one dey content crew ba ko pebi yes na wo yi dia ama yes so wo de won kwa ato ho amasa de no so ade wo chiche bi mu krampo be ka sa jama onya papa great yenhwe edition yenhwe Isaiah chapter 50 Hansen kan Isaiah chapter 50 verse 4 no bepem bia 7 honomo na mema pastor embo no tofa mame e wa hase Isaiah iti aduonum enkichemu enan eko no o say enkichemu 9 no Awurade Nyankopɔn ama me asuafo tekyerema na minhunu sɛdeɛ mede asɛm bɛwowa deɛ wabrɛ onyane meda anopa obue maso mame sɛ memfa mentie sɛ asuafoɔ Awurade Nyankopɔn abue maso yes na me nso mante atua mansane machi sorry medane machi mema makafoɔ ne mafono nso mema enwi tutufoɔ okay manyi mani memfiri ahohoradeɛ ne ntasuo ho na Awurade Nyankopɔn bɛboa me yes enti na ahohora amfa me soɔ enti na mayɛ manim sɛ twerɛboɔ na menim sɛ mani ringu yes deɛ obu me bem no abɛn hwan na ɔne me bɛdi asie ɔma yɛnyina ahyiam hwan na ɔne me anya moma mpinche no mpinche me amen great me that say waka pastor yenhwe asama e wa Isaiah chapter 54 yi e de bai mfoni ben na etwa ekire yen e wo ahase yo Bismarck de mfoni a etwa me so metimi ate ase enchechirmu a aise asorpani Hans ekire yen no say obi ana we bibi ayede eye unthinkable wo de ba context ya ye kasea utimi hu se de Bible no e kan Isaiah 50 verse 4 to 10 no what kind is this here or kind about the servant yes or kasa or can be as or address it na word na title or tie a use or say sovereign God yes that sovereign God no or repeat it 4 or repeating 5 or repeating friend saying 7 and 9 now utimi ehu say na nyame na e kire ekwan a the servant no daily the bia no ekwan ofa so de or the chichi nipa re comfort the weary and obamu no say afensu utimi say servant no one rebellion na ka servant no because what the toto earlier on no who came from 51 to 3 now which means Israel then or more rebellion but who did do 4 to 10 servant and this time no or no anya then one rebellion or ye no hu ahead or brain who ase who call 5 now or say or the ne body no ni nipadua ni bibia to ho udu verse 6 na Jesus before he was crucified nyina enim ekwan of fast no ohwe obi kan Passion of Christ Mel Gibson ye na ekwan a ye hwe no
or see he was bruised, he was wounded, yes, he was chastised. In the year ni na no minua na e bibi e den say obi onye hwe na wo ye den wo bɔ no wo bruise no na say wo pese wo ni moja wo bra no ni mu bie ni ho a wo ye den obi na no e kasae na ukọ 7 to 9 of chapter 50 Isaiah na kana or say akwa no or convince no I very convinced said the sovereign Lord who helps him nyame nko na eden obetimi aboa no uka kopem 10 na de wuhu ene say na Isaiah opese ochire bibia say sovereign servant and our servant ni followers no munyina modemo ho ebema nyame sa na mo depende ewo nyame so isan say ono a na oye servant no then na o mission ni say den mission ni say oba na waba be ye den waba be ye de agenkwa no ahyehya to ho nti o make sure say bibia na nyame owo na hyehye no odi so sanso na yen a samye den no yen rebelle ye be ye den ye be asutie ye be humble ye ho na hyehye nyame ewo ma yen nyina no ye mum yen depende ewo nyame so se de onu depende wo ne ja so no bibia atimi ko so ekoso se de enhyehye ye etie sa na meme tias great me that's pa say pastor watimi amaye sa summary no ewo honom no na je se ne pastor cheche mu no hwe de Yesu Kristo ebefa mu na Isaiah nam okwan yisu depict etwa ho emfoni de chia na say ne Yesu ye na ebetumi akasa ye unthinkable exactly o hwe ne dibia o ye nyame prekope na waja bibia ho na hwe the kind of owuo a obewu ya na say menu no ebro ya adwene ne ye ntiase so great me da say pastor say why the same but ye hwe bibi wo Isaiah chapter 52 no 13 no yen kan Isaiah chapter 52:13 no e de ba ase ho no mo na ye fin so ye wia ya kan 53:12 no so na ya hwe picture bia Isaiah e de ma yen wo ho nti se opening hands why crowd Isaiah chapter 52:13 o ze hwe makoa bedi ye obepeja na wamano so na wa crown say that's verse 13 Fabra bepim 15 no okay said ye no ho ye nipa pi ahodwire no isane say nanim asay na ente se onipa de na nipa ban ente se nipa ma de bio no nti saa na obema amaman pi abobo pirie na ahemfo amuamu awano wone ho ifri say de wonka nkyere won no wonhunu na de wonte da no what you see that is 15 no 15 no until men to us from 53 no 53 no why na waje yen asenka no adie na awurade basa no why na ada adie ama no ehunu yes na ofifiri say dufro nanim yes se asase pese mu nhini eni esu ana animonyamo a ebema yahwe no na oni ahofe a ebema ya ani age ne ho obu no nimtia na nipa po no oye onipa a ohunu ayayade na onim yade na obu no animtia se obi a nipa yi won ani hunta no na yamu no hwe ampa yen nyarewa no ono na wafa yes na yen ayayade enso wasoa na yen de yebu no se de wahwe no de onyankopon aka no de no ahye amanemu yes na ono de yen mrato nti na wopira no yen mumuyo nti na wodwere no yen asomdwe ho asotwe da ne so na ne mantampia na de asa yen yade yen nyina wo nkwehwede se nwan ya dan fifa yen akwan so na awurade ma yen nyina mumuyo ko share ne so wo share no eniya na wopira no nanso ono de wa muwe na no se ogama a wode no kɔ akokum no yes se ogantan a waton ne ho awikwikafo anim
mu no. Yes. Sa no wemwe na no. Okay. Wode ahudwan ne atemu yi no koi. Ne bresofo nso hwan na ogwene ne ho se wahwim no afiri atiasefo asase so kɔ na memman mratonti obobo no. Amen. Medase enfa no wakan akodri. Mekan edru verse 8 no. Very good. Very good. Yancho picture ben ena o twatre yen ewo ahase because binum kra with different view on this particular mfoni ben o twatre yen wa ha. Medase say ohwe ne yekenkan yi a we na your friend no the main gospel of Isaiah. In fact, Isaiah ngoma no eka sembebre tina your friend the gospel prophet no. Yes. Na answer na obedru ha say no. Na ode ensembebre achirechiremu ama yehuni na oka besi so ewo Yesu so. Say ye kai a Isaiah ho na no eti enson no oka asem efa Yesu Kristo na obeba no. Yes. Isaiah 7:14 no. Or say na wawo obabani. Yes. Na yabatu ni din obabunu no bewo obabani na watu ni din Emmanuel asichere se Onyankopon ne ye wo. Oba Isaiah chapter 9 no nso a no wa extend no kakra. Afi no nye na wo no nko a na afi wa kire emu se na obewo obabani na na hinie eda na bati so na obefre no onwanwa deja ofutufo. Ene ne akeka ho no na afi wahu se wahu extension no ko chapter 11 no a no wa extend no more about normal na Yesu obeye oje na wode ba no afi oba Isaiah 50 no a ba no ne yakenkan ye the servant no na oba 52 ho no kwa kosi chapter 53 ni nyina afi na obema extensive work of Christ ne Yesu Kristo obeye no ankasa so we baby I start free ya picture we try and say wa mane so na oye okron meboa. But without any warning, all sang towards the next verse no or say we pira no na nimukura no se onipa. Uhwe na nimukura enhwe adentia your friend no the valley like description. Okay. Valley like description then they say Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Yeah, me paraphrase here or say mo Kristo mu adwen no bi entra mu bi ono na oye Onyankopon. That is the valley nti me ye mensa say ya valley no ni owosoro oye nyame oni nyame ye pe. Say John chapter 1 verse 1 the kan no in the beginning was the word. Yes. Ono na oye Nyankopon nanso wa mu na di bia e na wo tiba famu sei. So na oba ya be fa akwate bia to the lowest. In fact, lowest no drew low no oko deep. So obewui. Enye owu obi asa ahemfu wu a ye ba be see the state burial. Na mbom asenu aso wu na obi ampe to the deep into oko valley. And anti okto aso na o se enu nti no Onyankopon amane so. Then the valley comes back. The thing comes back again. It's a U shape. To Onyame free soro. Yesu Kristo free soro. And na oba ya low. Ena esan ba ya na oma ne so ntikotodwe nyina bekoto no techirema nyina bepemu aka se oye Awurade nti the valley has been shaped. Sana Yesu Kristo na de ne tie ofiri soro ena oba befa sa no ma oka ye in fact mra unya mra emre nti kenkan Isaiah chapter 52:13 no kono ekosi 53 ni nyina na fa wo ho si ho wo a wo kenkan no me de me ho si ho wo fa ho si ho na bisa ho se nsem a ye kan wo ho nyina no den na e ka fa mame se o Kristo ni se onipa se doing the unthinkable. So obi your hene kura na so fra himfie a na ka so wonko nko afie kura no a obeka se wonko o se anwanwasem be ni se otene ni begu amadebonyefo. Nanso o se emra ebre no so ye no Onyankopon ma ne ba no oba wo no ebewugye ye nkwa. Galatians chapter 4 verse 4. And this is what Christ has done. O san say o yes akọ famu ni nti no. O se kotogwe nyina bekoto no na techirema nyina pa mu aka say onene Awurade. Wa ye no ma bebrama emni say adusua no ko nanim no. The same ayi no be kire no ma hodo a o ye ma ye. But at this point no twa picture bi like a valley. And it is a wonso ti ho. Now life mu no open on a mountain type you are not following Christ. Mountain type when say the opposite of valley is mountain. Yeah, low people.
but time bia na ye pese ye kron nti ye free say na ye kose ya o se wo kodu sa asoro ho no a nyame amfo wan kodu no obeye oden obete wa hwefam nti you will be a mountain, you will be like this, but valley ne de free soro obefafan say ya sen akosoro ye ntia yesu de ne say no matter the bia ode ama wo no bre wo ho ase na unthinkable part of wo mu amedi wie ne say na owo tumi senka wo kasakora sankrofo na ye kokunu no nkombe yira nkombe yete say debempo they can disappear. Jesus could have talked or spoken na nkomo yete say nson na egu ho but also wambie na no e kire say na bibi di nanim a wo be ya mayen na saa de ni nti wo nso nye bibia na se wo bie wa no sometimes ye din ye nyame adwuma no na omfa sa valley type glory no great me da sepa valley ni ade a okana wa maka akwa bi asema okan se osondae na odiko osofo bi anim se won kire no dae na se na se dae na oson ye no hu se na ofu kosoro ofu dua kosoro enti on narrate dae ni nyina na osofo no ejeje homa no osika ne ahonya se ofuru kosoro na esika na eye ne de se ofuru kosoro wose de ohun ya ne se wasa tie frisro abebo fom pom osofo say ene wawu wose da bi me talk for myself I'm sorry true I say me can valley near the say okay Isaiah 14 no and Ezekiel 28 obon some de no oya meaning na say we hear ya o say me fura ko nyame be pokronkron no sa eti bibia eba emfiri nyame ahobrase mu no ye pe bibia foro ye foro at a time when nyame nka say ye nkoho. That's right. Eti tambia na e ahobrase when you go through the valley no o say mema wo so assign the wabasoro but oforo kosoro so a ahobrase amuso mu a obeti say basam obeti abafam. Great. Me da mo ase yehwe elder sasem we no so hwe from 3 no sa no about 9 nyina na wotwa de be na wonso wonte ase e wo ho ene sei say kakra means me kafa ho ne say or say he was bruised for our iniquity. That's right. What the ye born into na we den opra no na otra say na me hwe me say me born into ena Yesu ye ni say dia na ne kwadwo ede pa na se me ye na se wo trans na wo hwe mu pa me kai say me na me kai tama omochi no no obde ne call Garden of Gethsemane. Yes. Na wakache asuafo no na fi okobom paye in fact look account ne say empire na wo bo no fifra eti no muja. Yes. Drop to the ground. Na Mr. D commentators bi say na Yesu boni a wafa asoa esono no ade bi a man koti bia bi mu a say say some condition bi and physicians for say your friend hematidrosis. Okay. Say also occur under pressure bi a na intina wo capillaries skin ase no it me papai na moja no it seeps through your skin pores no. Yes. Sweat pores no nti na che say mitimi hu say adeswa yemboni ewiase nyina adeswa eso no yes su Kristo prano eye me mfom so. Yes. Na me ka say Israel na me ne akora bi adusiana na me ka chen say Yesu mu ma wiase nyina. What says stop that. Even me you vow. Yes. My own sins Jesus cannot bear it. Then for Jesus to bear the whole sins of this world. Oh. Really? Afemi o kansa na akora me hwe na ni ase a na insu eba say ono ne boni Yesu swai na enuanom de Yesu eye ma ye no. Ye di kan sanse atimi a church ase kakra no ye se yetimi hu se de nyame ayama ye no eburu adwen ne ntiase so adenti na e wo se nyankopon ma ne doba ne bewu e fa me boni no bewu ma me but e wo nyankopon dokese a oyi na di Romans 5:8 o se na onyankopon dane
ne odan ne do edi eche ebra ye da so ye adebonyefo sa great meda sepa hansen share Isaiah 53 now kind of 10 to 12 or no share assembly ho na me ma pastor enkasa ho mame Isaiah 53 ho na 10 to 12 Isaiah iti adu no miensa kekemu edu ekosi du mienu no na o se na eye Awurade pese odwere no na obo no yade na onya de ne kra to ho ye asudie afodie a ebehunu asefo ne na obehunu asefo ne na beware na de eye Awurade pe beye yi woni nsem obehunu ne kra bre no ho ade ame ni hunu mu na makoa teneneni no benya tenene ama nipa pii na ono afa won amumuyo nso asoa yes senti meche ade mu mama no nipa bebree mu na one ahodenfo acha asade ifiri se ode ne kra to ho ma owuo na wabu no afra mratofuo mu nso ono na wasoa nipa bebree bone na wadi ama mratofuo amen. Yes pastor yen show another picture be na like Isaiah a twatre efa na nsem yi ho yo Bismarck yehu say picture fofora yesan ho ose obeye afore an offering for afore a ye born ma bone see nyina ye nim no na Isaiah edu baby a scholars class almost say the suffering servant Isaiah 53 isan say omohwe ekwan a se de nyina ya kan Bible no ekwan a ofa so ebewu beje ye nkwana utimi de toto kanetete no sanctuary service no according to the Leviticus account no na nipa we bone a yesa we den ukohwe a lamb without the blemish ifin bia ni ho ye fita na wo de akọ ye friends say sanctuary no na wako through the na wo ho wo be confess wo say na priest na den wo kum sa aboa no na wo kum aboa ni wi aye den ya sacrifice no enti sa sacrificial symbol na wo ho kanetete no the Old Testament time na no moye no and na Isaiah all draw sa your friend say the same picture said the suffering servant no obeba be the same symbol into do John chapter 129 John the Bible no can say behold the next day John saw Jesus coming or see behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world into sa o hwe sa suffering servant na said the hands are kind of 53 8 to 10 na the servant na yisuano or baba beyede or be symbolize e kwan a obefa so abewu abeje me ene wo ye boni aye nyina obewu abeje nkwa enti ene ni mo tworo ho nyina no eye picture na comparison say the Isaiah pese na omo be kan na Israel phone omo be kai say na je nkwa no obeba abewu na wodi aje nipa nkwa. Excellent excellent me da say pastor say wa chechemu edan opese obamwana na de esaka kan say ohwe de Isaiah esaka ye no a na e kire se de boni emuduro esitie so to say nyankopon ebaba pataye mboni senka obetumi afa bibia de ayo but esan se boni muduro etienti no it demands blood asan yetimenya ensan yetimenya boni fefree so nti Isaiah anema wo kani nyina no apasa aka no ese emogya bi hwiegu ansan nipa enya de enya boni fefree na blood can you imagine say ni doba ba kope me wo mama emu amensa oka chanse bia landing Ghana for IBB na kojufa atanu ba ko na fa ba for ya so for obejudi the one at ujudi aka oye manase kura onye ngabe obejudi so intino de be kanyran say de onyankopon ayama ye no enuanom e wo say ye nije na fa ye de ahumma no kra nti great yes answer what the come on no share this angle so yeah no so no dear na yen so yeah because
yeah, was see and see unthinkable. I was see and see that ocean so ye living Are we in that situation, and as are we mentally, emotionally, spiritually? Say young so it's our unthinkable way. Yeah, baby. That's it. Yes. The kind of say I want to bring out something theological I be a woman. Say the yekas and be we are see our internet is so now because any amount for be a church no obi a say a Christo for mo sorry and na kofa Jesus Christo dia be say Isaiah 53 na Jesus. Nso na Isaiah ho asem na wo kan na obi foforo bi. Na say yeti ase and say Christo for na midi kan chirechire mu no Isaiah nsem wo kan ni nyina na progression. Efiri ne mre so na eyefa ahudi a na onyankopon ede bre Israel man but enka hwa na ebeto aso akosi emre bi a na ahemfo no beba te Daniel chapter 2 oni no ho nsem ni nyina ba no ekosi Yesu ana obeba ekosi se obesan ababiem ekosi se yebeba betena asase so afebo. In fact, that is the book progression of Isaiah. Nsem a world picture no yusu ho ni nyina no nipa bi ani asase so a ofete into it because nsem o kan ni nyina no first of all oyetrenini number 1 no. Number 2, so we call Isaiah 9:6 no na o church dem say na hini da na bati so na yebefre no nwanwa daja ufutufo da oyenyankopon no a mighty God no onipa bi ani ho a what that description o san de babie mu a o say na obewuma nipa bebre. In fact, the word bebre no also means nyina to obewuma nipa nyina. Say John 3:16 e confirm no there is no human being na obeye saade no apart from Jesus Christ because you need a record obebia o say na obewu ewa adebonyefo obefa ye mbone na ono ne bone ye bone ne mantampia mu ne nya ayaresa. There is no human being na ye hwe no obebi a ebetimi a transfer say ne mantampia ma ayaresa. The claim is boldly said by Jesus. Ono na okan wo John 14:5 or say menne okwan no kure ene nkwa obi nkwa agya ne nkyɛn so na me so. It was before Abraham was I am men no. So the claim came by Jesus alone. Nti obi ani ho betimi apeke sa wo te se hwan wontimi ba mfamra ye de ne so doing the unthinkable. Ne ema Yesu de ne ye unthinkable ne say onimbone enso obefa abone. Nti unthinkable o say anwanwasemu ni se odehye bewu ama akwa ne nkoa nenso se oteneneni de owuma adebonyefo a enya anwanwasem bio eya hintasem. It goes beyond anwanwasem to mystery. That's right. It Yesu de no it goes beyond say you be can say anwanwasem so ohene ebewu se mebo afode ama me nkoa. It doesn't happen. But Yesu de no de eboro ohene keke a owu ama ne nkoa. But it goes beyond that say oteneneni wuma adebonyefo a eya hintasem kese. And that is what we are saying. That is why Jesus did the unthinkable. In the nature of Jesus, no onimbone, but obefa bone, it became unthinkable. In our nature, no ye bone. It is a yetimi fatene ewe Yesu mu a it is unthinkable. But just say ye hu difference no. When Jesus becomes sin, it is unthinkable because in the nature mu. That's right. When we become righteous, it is unthinkable because in the nature mu. And the Bible no say na obeye bone say ye beye nkwa. Obewu yi say ye betena ase. Obefa abone say ye beye atrenefo. Enti whatever Jesus gives to us makes us unthinkable. Ti say obi a otimi atina waka say akọ Aksomafo Acts chapter 2 verse 38. Okay, say repent and therefore be baptized and you will receive the power of the Holy Spirit. Peter Kaya no. So what means sawadwin na obowesu na unya hon kronkron na chede na it is unthinkable. Why is it unthinkable? Because e yade enye ye nature. Onyame na de ama yen. Se utumi ema wakoma no ana eye obo akoma no. Ebedane ebeye te se akoma te se de eye papa. It is unthinkable. Ye hu ne light but enye ye nature. Se na Yesu na eye unthinkable se otreni ni timi wuma odibonyeni no. Sa na so odibonyeni su timi be hu awurade ebet yetene ni a it is unthinkable. Practically be em so se na meka aye no normal unthinkable ezo da bo so ba ko se papa wo ya ika Yesu ba onka asore dodo a ko ye. But in Matthew or say so nipa ba ne ba obekiche mu mienu na obeka say
wominim omo a wonim omo ne yehefo a o say na me yare no obehwe me. But it is so difficult for your natural self, we say you be so selfless na kakra ye wo no ye de be ma afoforo omo ni bie na ye mpe me dase abrawo o say ye papa na ye peso me dase. Yes. Enti adofonom, that is where we do the unthinkable. See etimi yesa na ye di Kristo chi no ne train no ma ye na ye nso ya ye Kristo die no bi unthinkable. Amen. And I say aha na ye di ye disia na ebe twe onyankopon enhira mo agidifo mo so no ye beda mo so ase se modem afidie no ede ato London Ghana memenda akwanhefo Sabbath school program yi minimie se adisia no watie mu nsem akọ wakoma mu ma yentie ne keke yepie ne ekwa abontia ne yetie no yentimi mfa enkobo bra nansan ewi asimo onyankopon enhira mo adisia ye de abro ye adisia to so edu atifi asem no se doing the unthinkable ye ne ebro adwen ene entiase eso next week ye de to so dubako no ade beto am so moma ye nkata ye ne na Pastor Jojo enhira so emaye yo moma ye mompai radio dawase ye yuaye se wakan ho ama ye de na wotwe adesua abawie ensem bibre na wayi adi a kire de yes ne se ya ba ye ba besua radio maye nye omote nenso omomfa enko into practice ti de esra ne se ma ho konkon no enkoso nkan ho na de yesua bia no radio maye ntimi apply na mo eme yintimi nyi wo mu ye pese yenso se de agenkwa no ba ye obewuje ye nkwa no ekwan bia radio wo de amaye anasa chede a wo de amaye se ye bitimi akọ ne yakawasem ne yamomu nimo no omonso ombeba bitimi ababe hu na omode omokra no bibia ma se de onso bitimi age omonka yeda wase esanse woni edi ne yie weni eso odoba Yesu Kristo di munti amen.